Is it understandable, mga alumni ni LCS? Yes. Yes or yes? Walay na reply gihapon sa yes or yes. Alright, so this time, let me check this area. Dili ta nga area dapat. Dito sa right side. Nakabisi na ang Muraga Night Market. Magtingali na din nakita. Muraga Night Market. Aron mga ipin. Ibalik. Para kanila mag-ipende. Kaya lalilok pa magpakatawang tao arena. Okay, now let's proceed with the center stage people. Hep hep! Uy, ang green. Cheering ko naman yung green. Muraga sa tiluhan. Ako, nagsakop na parents sa mga eskwela. Murag na nakapasar din may sanok sa una. Pasar din. Balik! Kaya isa lang class din. Oy, dapat Kaming nakayelo mo. Klaro ba siya ng inyong pagkachismusa, dira? Paminaw, panitaw mo ari ano, yung mga sabat siya ko ari aron. Sila yung sanos. Ikaw mag-sing ha, kuminsan no. Ikaw mag-sing ang leader ka lang si Mamere yung sanos. Wala na siya ni. Okay, again, mga Walay mag-cater later kung dili mo work spot. correct. Oh. Ready? Sharp, join me. Ready? Head, head! Hinay pa siya kanina pa ituloy ko si Gusto. Tuloy ko na ito. Oh. Gadawag 99.5. Mau ano ni? Wala ka kanina nag-drive na capsule. Ilang supply sa kalalas kay Anak juga parang maagdan pa rin alas 2 sa Malawon. Again, we would like to remind everybody to please. Kanang naka-white dira unsa mo nga batch? Hello? Unsa na nga batch dira nga naka-white? Likod sa batch 2003. Unsa na nga batch dira para mahuman tani ang side. Unsa mo nga batch naka-white? Wacky pose. Batch, unsa mo nga batch? Hello? Batch na naka-white, likod sa 2003. 2006? Okay. 16? O sige, dali na mo diri 2023, dali na mo, kamo na. Next will be batch 1974. Okay, okay. Red and gray access. Claim here on stage. Thank you. Aku ano ko? Aku ano ron? Apa? Siya na imong pumanggan. Let's welcome batch 1986. Next will be batch 19. Ginahuna ali kinsa nawa matew ko mahilin na. Ajo kay nauli. Siyo ginagtek kinsa bagay. Abay sal na cellphone na isang bata. 1995. Bakal piste. Boyo tayan. Ayan. Ang libog mo duha nang duha gud. Sa una. Tayan. Kaya ni. Boyo na yan. Wow. Ikaw. Sa. Oh. Yan. Buyo. Ayan. Find your center, mga ma'am sir. Center.
Magwapo ang yapon. Magwapo ang yapon yung biluso. Yeah. Paspas na gamay. Batch 87. Next will be batch 1985. Tungkod, ibis mo yung pa kung paano na rin. Next will be 2000. Ajo ni kuan. Next Aling. will be batch 1995. Bijuhan nga ang plastar ba na yung bang tago pagkata kaso. Lagi. Imbis gwapo na igwapa. Sa pikas, please. Ayun sa pikas. Ready? Okay, ready? Desider. Another pose. Ani, tanong mo rin. Okay. Next, batch 1995. Saan bas? Des? Saan batch mo? 73. 73, batch 73. Kani, isang batch ni. Kamu ani na yung kapagbuhan mo. Ha? Puno na itong bangyan. Pero Ani, maigo. Saan batch? 72. Tanda mo na rin. Tanda mo rin. Okay, great. Meron ba? Facebook. Saan nga batch? 64? 2005. Be ready. After sa 2005 will be batch 1983. Batch 64. Next sa 83 will be Adyo batch gani kay. Turing Blue. Isang na siya. Ito, si Kwanto, si Design 83. anak sarong, si Bibi. 1980. Bibi. Hello. 60. Ha? Gitay po na? 62 mo? Okay, 1962, 63. Ikaw, 62 pa ka? 62 ka? Pila na may mga edad dito, ano 77? 80 na? O si Ismero. Gwapong tao. Kani, saan ni batch ka na? Find your center. Okay, Ito na? ready? 64. Si Bugit pa kamay. Center. Ano suka? Ana, ready? Compress kamay. Okay, thank you. Next will be batch 83 na. Okay, natapok na. After sa 83 will be batch 1975. Wow. Ha? Kaning atubangan. 93. Okay, 77 tanan diha. Kanay long table. Kare, mau pa rin, 93 pa Okay, rin. 78 o 77. Kana diha 77 tanan na. Batch Mga nahay, kuning 19. dire. Okay, 77 get ready. Itad. Hoy, Okay, ready. Kailangan masilawan tanan para makita mo. Kailangan masilawan. Okay. Smile. Eyes 75. Ha? 2000 apel eh. 2005. Okay, 73 pwede. Tanaw ari. Ano ulit? Mayroon mapublish na. Video. Batch na yan. Batch 97. 1997. Yeah, there, oh. Ano na? Okay. Wa. Patungan mo. I-focus ano ko bayad. Wow. Grabe hapon kayo. Ready, smile. Ako na landag pa. Lagi lang, ulan ka pa. Okay, ready. Ay, Hi, vlog! okay, 89. Smile. Monkey pose. Another pose. Diri ko na tubang diri. 77. Now off stage. Next sa 77 will be 73. Okay, double time to gamay. Batch 1976. Balik. Okay. Batch 1976. Okay. Asan ni ka batch? 87. 87? 87. Dong. 87.
Kasi ako mag-picture ng isa. Oh. Daw mo kako dito. Okay, 87. Ari tubang lo diri, Inday. Tubang ako si ikaw din ha. Ikaw din. Ayaw hapon. Landag pa. Ah, okay. Batch bouncer. Saan ka base? 87. 87. Kauban mo to? Taghana gulay mo? Daghan mi kay kuan man kanang ayaw usa ba? Korea buyag. Picture niyo. Hello? Bat 87. Mana? Okay. Oh, tubang ari tubang. Oh. Okay, sunod will be batch 1973. Okay. Sugod. Okay, 85 bong. Kataa pa din eh. Kasa. Sunod sa 1980 to 81 will be batch 1967. Batch 85. Be, atensyon sa dire be. Okay, ready. Kita sa balik ra ko na. Ah, video. Facebook ni Facebook. Hi. Batch 1985. 1985. Sorry. Sorry. Okay, tubang dire day. Mo pataan na mo waki-waki. Tubang. Will be batch 1980 to 1981. Okay, landag mo ni gyapon natan. Tanaw mo. Siguro una ni kay. Ana ba dinha? Ed. Gara yung. Yung. Oy, Juliet na. Amay. Juliet de casa Romeo. Romeo Juliet. Oy, Okay, Pilipinosas. Juliet Romeo, ikaw Roy. Madam, dala sa madam. Hello. Uy, hello guys. Also reminders. Kani Christine Love you dan ni. Wa Uy, pa. ikaw ni Alin. Ajo tago-tago ah. Uy, jay ba ubali ra man. Ha? Batch 76. Sabi kauban mo. Kami si Juan. Sa may tiguwa nga niya. Di ay. Wahi na si Pen isa ka tuig. Oy. Baot man dito. Angay. Ay, angay. Angay sa Santinita si Churay. Okay, di tamis ah. Oo. Kay kuan. Salamat Lin. Tagaan na ka na utlo to Lin. Huwag na magaling. Ha? Puhon ba puhon? Huwag na yung okasyon. Si 8081. 81. 8081 kay ipon. 8081. Ako isa na to. Saan si Banding dahil? Saan to? 2002. Dito ka. Ano ra? Kami na dito kay. Maawat na. Tanawa ni Ron. Ay. Batch 2002. Batch 8081. takoy sa mga takoy mo lagi na mag-uniform. Saan ka koy? Saan mag-t-shirt mo koy? Ha? 80. Bakit? Di ba ni kusog din ang daoy? Uy, di ko na mag-costume. 1972. Okay. Kasi pila yung natawag, please. Ayaw mo dali. And next will be batch 2008. The Horus batch. Ina, amo na talo. 72. Organizers and visitors, may this gathering be filled with joy, laughter, understanding, and meaningful recollections. Guide our conversations and remind us of the values and lessons that our school has instilled in us. We also remember with gratitude those who have gone ahead of us. May their memories continue to inspire and unite us. Lord, bless the program, the food we will share, and the activities prepared for this reunion. Keep everyone safe throughout this event and in their journeys home.
May this reunion not only celebrate the past, but also inspire us to continue supporting one another and our beloved alma mater. All this we pray in your holy name. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang di mo pakpak, di manihapon. Gaya na. Again, dili mo sounds ang ilang music kung walay pakpak. Maliyong pakpak. Woo! Ang di mo pakpak, mabuhay silang lechon sa inyo mga lamisag mo uli. Oh, bantay rin siya mo. O kamoy mo sa'yo, hindi may mo pakpak. It's a give and take lang. Yeah, let's support one another for tonight's celebration. Again, let's welcome The class 1976 on their dance presentation. Agoy! Pakpak na yan! One, two, three, let's go!
gosh! Our batch 1976 katuo kog non-stop to. Happy sa kung non-stop. Salamat kayo, ma'am. Murag ag dire. Say, kamutamot na nimo. Balik kay wato na kung Okay, thank you, our batch. Kasama ko nila rin sa dali. Kuya, wahaw na ito mo, Jumba. Gamay ko ako eh, para sa iyo eh. Share the purpose and vision behind this gathering. Gamay magagawa eh, para sa iyo eh. Para mapakita ko sa gamay. The LCS Alumni Coordinator, none other than Miss hey. Asaman. Balik na. Bisa may musak plato. Ronnie. Si Ronnie mo. Wala, ikaw? 10. Kapin. the amount of 2,550 pesos. None other than batch 1988. Yay! Pasakaan yung pair, please. Kinsain yung king and queen. Chosen king and queen.
Ana ni eskina bago. At karon tiguwang ha. Sige. Tama to. Ay agi ni driver. Ah. Wan na karon. Ay do. Wan na karon. Ay logistika. Igar. Nangawalis ang Klaro lang wan. 90 ulit. 24. Wagin na ano? Doy. Doy, wagin na. 96, 95. Ani realisong? Ani ra matuman. 1989. Wala day. Oh, at sila ka pala para Ah. Kana Dutaro na. Dutaro. Sana asal ko. Doon na sila dito. Bukan. Never goes it. Ato man dito. Yasong. Yasong way, abo. Yasong. Oh, yun na. Ulong. Wala dito man dito. Ko. Jug dito. Oh. Ini so ko nito kundol. Dali na po tong bitso. Sa Yasong. Pero dagan sa jante sa Yasong. Mangang dali. Patay traffic.